Sabe nyuma yuko agiye ngo muri Europe kujya gushaka ubwene gihugu mu gihugu cy'Ububirigi, andi makuru akomeje kuza hano hanze agaragaza ko aburya Sabe yari kugenda ari guhunga. Ese abanyamakuru kuko ibyaha barangiza bagahunga bakajya mu bindi bihugu, muribuka ko hari inkuru yende y'uwitwa Yago nyuma yuko ahungiye muri Uganda, we nawe twaje gusanga hari ibindi bintu ngo byaye byinshi nyuma yuko yakura guhungwa ke. Sabe rero inkuru ye yongeye kugaruka mu Banyarwanda. Ni vibe. Inkuru ya Sabe ikomeje kugenda igaruka abantu mu mitwe. Inkuru ya Sabe itangiye kuba nka za filimi z'igihinde. Sabe nyuma yuko agiye ngo muri Europe kujya gushaka ubwene gihugu mu gihugu cy'Ububirigi, andi makuru akomeje kuza hano hanze agaragaza ko aburya Sabe yari kugenda ari guhunga. Ese abanyamakuru kuko ibyaha barangiza bagahunga bakajya mu bindi bihugu, muribuka ko hari inkuru yende y'uwitwa Yago nyuma yuko ahungiye muri Uganda, we nawe twaje gusanga hari ibindi bintu ngo byaye byinshi nyuma yuko yakura guhungwa ke. Sabe rero inkuru ye yongeye kugaruka mu Banyarwanda. Ibintu bye byanze kurangira neza. Bari kuvuga ko nyuma yuko Sabe agaragaye mu mavideo ari gusimbuka ibipangu ava kwa Ngwino Ndebe kukwirwanaho avuye kwinyesebura, amakuru ari hanze ari kuvuga ko ngo burya atari uko yari avuye kwinyesebura kwa Ngwino Ndebe, kuko kuragunga kose ngo byari biri guturuka ngo kuba yari ari gushaka kwinyesebura ku kana katujuje imyaka 18. Ibi byose ese nukuri ibintu bivuga kuri Sabe, we nicyo bivugaho? Mbere ko dukomeza areka mwibutse ko subscribe n'umutarikora akenbo rikoze umunaga cyo cyane kabisa. Ese mutakora subscribe Queen Vibe, amakuru yakura tubwire muri imiti ishize Sabe yagize atya abahunze igihugu, niko twabivuga kuko niko biri kugenda bivugwa cyane, abayigendeye hanze muri Europe. Ariko Abanyarwanda nabo batangiye kugenda babigaruko cyane bavuga ati impamvu yari byinshi inyuma nago kwari kujya kwishakira amafaranga bisanzwe nkuko bitekerezwa cyangwa se nkuko byagiye bigaragazwa ko bamwe mu Banyarwanda bajya gushakira ubuzima mu bihugu byo hanze, bakagarukaho bavuga ati Sabe n'ubundi mu gihugu cy'u Rwanda yari ameze neza, kuko numwe mu bantu bari bafite nka YouTube channel abayinjiza amafaranga afatika kabisa, binjiza gatubutse. Rero biri kuvuga ko Sabe yagiye hanze ari guhunga. Inkuru rero ivuga gute sasa? Biri kuvuga ko nimba mwibuka neza ubwo Sabe yasimbukaga ibipangu ava kwa Ngwino Ndebe, iyo ni inkuru yagiye icicikana ku mbuga nkoranyambaga, biravugwa cyane, binagarukaho. Umugore wa Sabe abigiramo umutima ukomeye, atangira kugenda avuga ati umugabo wanjye niyihanga ibintu ari gucamo ndabizi, ndamukunda cyane, n'umugabo w'intangarugero. Nubwo bivugwa ko nubwo yatangaje amagambo agaragaza ko umugabo we yari umuntu mwiza, bari bamaranye igihe kinini bameranye neza, kuko Sabe ngo yarazwe kuba yaca inyuma uno mugore, kandi n'umugore abizi. Ni ibintu byakomeje kugenda bivugwaho cyane. Rero Sabe byari bisanzwe bizwi ko yajyaga yinyeseburana Ngwino Ndebe, hanyuma rero bikata bitangira kwibazwa. Rero sasa aka kantu sinzi niba uri kukumva neza, tekereza nawe. Ese Sabe ko yarasanzwe n'ubundi yinyeseburana Ngwino Ndebe, uri munsi asimbuka ibipangu, umugabo wa Ngwino Ndebe akaba atari we wari ugeze hariya, umugore wa Ngwino Ndebe nawe akaba atari we wari ugeze hariya. Ni gute Sabe yirukanse muri ari amavideo? Nimba mubyibuka neza muribuka ko Sabe yavunitse bwa mbere ari guca inyuma y'inzu agenda acikira mu muzi w'igiti, ariko yavunitse bwa mbere. Bwa kabiri arongera agiye guca kuri gate asanga atekeza ko abantu baza kumubona, hanyuma ajya gusimbuka ku gipanga, ari naho yese agira ibyago mu gukandagiza kakaguru kari kagize shock bwa mbere, ubwo yacikiraga mu muzi w'igiti, birangira ese avunika bikomeye cyane. Muri bukana story nyinshi z'ukuntu Sabe yashatse kuba yabiburizamo, akishyura amafaranga umusore basa, akaza ku mbuga nkoranyambaga akaza kutwefirima tubwira ngo ngerega ngo ni njyewe ngo ntagure ari Sabe. Iri nkuru zakomeje kugenda zivugwa rero ari nyinshi cyane, ariko wumva numiwe cyane. Iri nkuru rero igaragaza kuri akuntu Sabe yagiye akomeza agenda asimbuka ibipangu afite n'ikintu ahunga, n'ibintu byatuma nawe ushiremo n'inyurabwenge ukavuga ati se kuki yirukankaga kuriya, kuki yahungaga kuri rwa rwego, kandi yari ari no gukora ibintu azi neza ko yari asanzwe akora.
niva ibintu bikomeje kugenda byacanze abantu mu mitwe y'abantu, ariko tukabazanira ukuri kose kuba kuri inyuma y'ibyo bintu. Ubu tuba twumiwe. Amakuru yari yanze ari kuvuga ko Sabe buriya yari ari guhunga kuko yari amaze kumenya ko abantu babimenye n'amakamera yaje ko yinjije hari mu nzu ya Ngwino Ndebe yari kumwe n'icyana, umwana mutonya cyane. Ngwino Ndebe yari yamutayemo pase y'umwana ukiri mutonya utujije imyaka. Murabizi neza abantu b'abagore buriya ngo nibo ngo baba aziranye n'abakobwa n'iki bose. Rero yari azi ko hari umukobwa ukunda Sabe utujije imyaka, aramubwira ati uzaze ngo utize Ghetto hanyuma mugire kuntu mwirwanaho, nubwo Ghetto nawe yayimutiriye kundi mushuti we. Ibintu bikomeje kugenda bibera hano ku mihanda no babiri. Nagiye kumva remva inkuru ziri kunyara zicicikana, reka mbanze mbumvisha no magambo y'uyu mugabo. Muraza kumbwira namwe muraza gukomanta munsi, mugira ikintu mubivuga kuko ibintu biba byakomeje kunyara ibindi kabisa. Tuba twumiwe. Ajya mu gihugu cy'Ubirigi acikana famiye ajya gushaka ubwene gihugu. Mu byumve neza ibyo ndikubwira. Ajya gushaka ubwene gihugu mu gihugu cy'Ubirigi. Sipango muramwibuka? Sozi ko batubwiye yuko musubize maso inyuma mwibuke ya video, batubwiye yuko nkuko twayibonye twabyizeraga, batubwiraga yuko ngo hari umukobwa wafatiwe mu gipangu ari kumwe na Sabe. Uwo mugore akaba ari wa mugore umwe muri za mpanga zibyina muri rya torero, umwe muri za mpanga umugore Sabe yasambanyaga. Byageze ahantu bisanzurana n'akajya muzanira abana kuko Sabe ngo yumvaga gatuza n'akareze mu buryo Kigali gafite amafaranga, kuko bose bari bazi ko nta kintu kimwe babwiye guca inyuma abagabo babo. Bakavuga ati reka dutanga amafaranga tugire gutera icyo byose. Umukobwa atangira kujya muzanira abandi bana batoya, n'abantu babizi barabizi ko abagore bari nibo bazanye n'abandi bagize gute abandi bana bato. Ibyakurikiye niki? Sabura munsi amakuru none. Nyuma yuko rero wumvisha no magambo y'uyu mugabo ari kugenda agaruka kuri kino kibazo cya Sabe, wowe uratekereza iki? Sabe ese ni umwere cyangwa ntago ari umwere? Sabe kuko nimba mwaragiye mubibona Sabe uburyo yitwaye nyuma yuko kiriya kibazo kibaye ni situation ibaye, uburyo yatinze kugaruka kuri cyano, uburyo bamuteye ubwo bakamubwira ati nuramuka ugarutse ku kiganiro tuzongera dushire video yawe hanze, noneho uri mu cyumba uri kumwe n'uramuntu. Ubwo byateye Sabe agashaka kuba yanatanga amafaranga. Nyuma yaho nibwo twaje kumenya yuko bari abantu ngo baje bavuga ko Sabe burya ngo bari bafite video ya gatatu, harimo n'umupasiteri ngo wari ufite video ya gatatu ya Sabe ngari mu cyumba. Amakuru yaje avuga ko burya ngo video koko byanyabye yari hari ngo hanyuma Sabe ashaka kuntu babivugana ababiburizamo. Gusa abantu bari bamuteye ubwo baramubwira ati none wowe nuramuka ugarutse kuri YouTube twebwe tuzashira no video yawe hanze, ibintu byose bijyanze kandi bizagukoraho. Ese uko kuri kwari kwisha nyuma y'iyo video nubwo batayishize hanze nukuhe? Ukuri kwari gushirishemo Sabe kukamugirira nabi bikomeye nkuko babivugaga. Muze kureba video nashize munsi na prodinze mu minsi ishize, ni video zigaragaza ukuri kwari kuri nyuma y'ibyo bintu byose. Umuntu utaruzi zino stories uyu mugabo ngo ni Sabe n'ibintu bye ukuntu byose byagiye bigenda, twabikozeho mu video yashize. Ndakeka kuraza kuba wamenya neza noneho ukuri kuri nyuma y'ibi bintu. Hanyuma nahanga turi kugenda tubona ko Sabe ngo yigendeye muri kino gihugu ari guhunga kuko ngo Libere yatangiye kubizamo. Reka rero dutegereze ino video niramukize hanze nibwo tuzamenya ukuri ni kose nyakuri kujyanye n'izi nkuru z'uyu mugabo, tumenye neza nimba koko Sabe arengana cyangwa ibintu yari yakoze ari amarorerwa. Umuntu w'umugabo ufite amafaranga ni gute yatinyuka gufata umwana utujuje imyaka 18? Niyo waba warigize akandare cyase warigize ikinani cyo guca abagore banyu nyuma n'abagabo banyu nyuma, iyo utangiye kujya mu mana batujije imyaka 18 ba warengereye. Reka twizere ko atari byo. Reba indi video uri munsi, ukomeze gukurikirana amakuru akomeje kugenda cicikana ku mbaga nkoranyambaga. Ni Vibe.